shahidi hanu ya umurembo rambara ahantare road mbwenu ko kuba mureba turi ahanshonga yenchwamu mibiri abina mukaga abacyara umurimbara abanyishengero umurimbara city batuyamba bahereza ecanja kimwe ninge bishanja bibiri obwira obwenyimaho obwa Miriam Matembe obwire bwa Winnie byanyima obwire abwa Emma Bona bakabamba baha ebishanja bibiri konka tuje tureba hati yani babahereza ecanja kimwe twenda kureba abatezi bakaruru bono bakigambo hoki rekamba tware turebe ababo abanuya batuze bantare nubagamba ki anshongeje nakutangirira nyawo nashemero kubaha amazina Asimire Adrini Asimire Adrini enshonga ni abacyara mutwire mubahereza enchuro emwe nobasa kutugambira aha bwenki mubahereza ekisanja kimwe mukabiho mbwebembeze abakazi tukomara kubahereza bururu for example yoni impereza nkabwayika MP bwayika Rita twamazire kutera karuru turagarikire kumureba nangwa ngo shange ngo ari nka mukoro abuza abantu bakwetenga so ni 23 twabahereza enchuremwe then oguno murundi steka ho ndijo muntu bunda kadire ki yatkorere kindi mwena kebwe bwatiyagarika kwija no kumwebwa tukamwebwa tugace twamureba izire kwesimba aha primary zogo gundo murundi okay we bare mnonga eji yabari entekateka yeye nko muntu reka tureho ndije cyakugamba wasiwata sebo nasibaje nyabo izina lyawo lyo amazina ndi Aloysius Byamukama tuze wambara okay Aloysius nkiwe nko mnyeto ninde bori mnyeto nukwani yo mnyeto nkiwe awenchi numuhereza abanyishengero abakazi ekicanja kimwe ekiresere haba henshongeji nabo kugira ngo abanyishengero bine promises bakuja promising ito bateze bakaruru na nitu ineshi twantu ba expecting amunonga so expectations zitu na promises zabo noshanga zitakwatagana ato shanga batu promising ebintu bayanga kubishikiriza nito shitkubantu basubiramo banga kushikiriza ati accountability itkubahereza ushanga bayanga accountability njere ibintu bitkwenda batukorere so tushara mutugira ngo hati bakoze 5% kataye munyeshengero ndijo nabakoreho 5%. Noteka ngo ibyo byakuba yakoze nayabihereze ningana na 9 mu myaka 5 nkendijo mukamwonjera byo nabataka bihereze konka nkito bateze bakaruru twakubentu bantu yenda ngo abikorero mu myaka 5 konka bimurema so tujangu akahaze yo ndijo tugume tukora tutyo mpora kare we bare mnonga go ya Aloysius kandi yagira ntu ebintu ebibakuba raganisa tuba kubyikiriza ukareka tufude yo ndijo nawe tukure cyakuteka nshongeje wasiwata sebo nasibaje nyabo izina lyawe na no hukurugana amazina namanyita mutire samu ni ngo muri ntare yitweje mwe nakugama nshongejo nende ngushongejo igumire munonga eje tukubahere kisanje kimwe abantu namaze umushengero banga kumanyito abantu abahansi bazo bibigusa amabondo gabo atito abantu banse batwebwa bangagarike nyuma kureba barigire so bacanga kugarika kurebe nyuma abarigire nito tusharamo kurondo umuntu aho turagarike tukahereza tukareba haranza kukizaryoriya mugenzi we tukirebere ni mukikora inchureje omukwamushanjo kwawire mukatekaho na MPO ndijo ahabwa NRM yes abwenchi numukikora mutyoya ito kitukorecho ntubantu yena ngo turebe mpinduka neshane yoriya ibi byara tukorane bishane byoriya kuba tukorera kisanje kimwe twarebe mpinduka yetabaho tuteka ndije twenda kureba mpinduka irabe kare we bari mnonga sebo twatura hano ya umurintare kandi abatura ninga batuze bambara city batwereka kandi batugira ngo ebintebo kuba baraganisa abanyishengero babakazi kuba kuzo parliament banga kubibakora ebyo nebini tuza kubantu boreka ebiri kugenda omission district ezindi mutarga hatayari west na bari Susan ali no mukisa omurimbara